what you're doing. Your smile will bring a sunshine day. Everybody do what you're doing. Your smile will bring a sunshiny day. Everybody do what you're doing. Smile will bring a sunshine day. Everybody. Yen first da kase ma osoro yin kwam twedi ampondare akwa. Wode enaduo enso de ache ye bio. Yetiase yetima ewurade yewu ewurade dia. Se yetiase o se yewu. Osoro yin no ena ye ne dia. Mede de kwam Ohene Darko. Methodist for nyina amrante yin D boy rest to the power one. Anawi Buka kopim ane. Amantam du so ni nyina mu. Wonyame isro kwapemai. Yeso mo ehun ban. Na nonum ne fambo a dumade yetimi fa nwi asomdwe so. Okoman arena ebeye mabio ana se ede ne besie anwumre yi. Bibi besi. Deura kebi na atron sem nyade amaye. DJ Donzi ono subutu akire. Zigibi McFadden omunyina ata akire. Bella ezi eni an pabo e Pentecost from Pabwa. I tell living on the you are the corner, you are the corner right on left. Teacher for carpenter for messing for ya dress your way and now you better find a family say BB. Sunshiny Aye, Patrasio, I yankwa, Amaha, Moya, teacher for Mumo. Welcome. Listowell Akwaaba on la rive. Welcome. Listowell Akwaaba on la rive. Well, from me, Dr. Benson Opoku, co-founder of Acro Farms, and in the Akeka. Emisa Fiason, Yama Obibiara Afishia Pa, Afetisani, Nina Yatiasi, near Dasuya T. Okoman Radio. Afiason Obia and Wushi, because it is Abria, a sunny baby, Wohoka, Quenchia, Nomonia, Bia and Wushi, Mema Ohene Afishia Pa, Mema Ohemia Afishia Pa, Mema Imprope, a permanent Ghana man, Nina Afishia Pa, Afetis near Tiasi, no Bia T. Okoman Radio, Bia and Son Wushi, Afishia Po.
Okoman Radio. Okoman Radio. Okoman Radio. So
Yerbeko school kakra, and Yerbeko school kakra. Aya enra World Cup wekoso Argentina. Womu share aya Croatia. I'm going to deal with numbers. Area miwia. Ube hu omaya World Cup no obeji. Me nkan chira. I am going to deal with numbers. And area numbers now. One member for World Cup no. Obi ankan chira. Ube hu. Me na me ka chira. Okoman Radio. Okoman Radio. Celestine Darko, onimnyumu tukeke. Onimnyumbo. Onimbo. Ati say Christian I love. I am going to deal with numbers. Okoman pe amanfo abi wo ha. When the trumpet sounds, where would you be? When you hear the trumpet call now, where would you be? Would you be in the church? Would you be in his temple? Would you be in his presence when the trumpet calls? Where would you be?
Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Every hour, give me power. Every hour, give me power. Every hour, to be say, give me power. Every hour, give me power. Every hour, give me power. Every hour, to be oh, there is a race that I must run, and a victory to be won. Give me power every hour. Okoman Radio 97.1. That I must run, and a victory to be won. Yeah, so Lord, give me power every hour. Give me power every hour. Every hour to be Lord, give me power every hour. Give me power every hour. Give me power every hour. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. What I want, call. I need but I want what I want, call. I need but I want yeah, what I want, call. I need but I want what I want, call. Get the amamawa, afimawa, awotata, abuyamimpo, get the amamawa, afimawa, awotata, abuyamimpo, go. You are the Alpha and Omega. Me say ababa wa ye friend no In the name, the end, you never Celestine Donko still enyu woni mu papa aba the Alpha and Omega. what is apostle entry bagel no dan entry Hamilton wodi Francis Ejechi sa for 15 years and now obi ni obi tia We give na onipa no kotoka also to the same car and then ye ne
And obi am person obesum obi am person be ya akwa ma obi We worship je no mo ja brand kitikiti a wonya adwuma da Madam Mercedes Benz mu hey we give we give you all the glory. Hello, you are worthy. We praise you. Seka bi anto wanhwene. Yemfa wo nan sen owiemu. Amfa aduane mfa tube mu nwura ohwene mu ya. Awurade ne wadi ni ye. Na ebiji awurade di ebisi nyame wo ebisi nyame ni wo. That is not my problem. Mese eno enya me hawo bia. Obi kura gidua di dua. Aba. Eda kwasi broni betimi aye moja wo nipam. Ayase wo yare a hospital drugstore na koto sa moja no na fa fix wo the original one no meja nyame som nyame wo nyame bio. The artificial hand, artificial leg. Sebe wo sikura tu a betimi abobi di ashama. Wa wo say ya mo obi artificial blood da. Ebi nsi da. Nyame ye nyame. Wakura ya msabre ya. Brother, you see each one for himself, God for us all. Joshua said, "Minimi fie dia." Otieni a wotie me. Nyame na hwe osobo ho ban. Enye rado no ya fa. Ebi am ka kire nkrofo, mimi ni anointing bebre o. Me humani su bebre. Me treme nsa ni pantete nto. Na mo mi wonyame bi otrene nsa epo mu pai mienu. Wakanipa gum ase kapo no e de asi ani. Sa nipa no wakamugu mu no. Mati hada. Mama watare kakra. Bo suri bi. Samo e fa ne de. Okoto fa ne de. One no show nipa. El Shaddai God. One show what it. One mo ho ban. Afiku na wie ye. Musie sane Awurade mpangu ma ho. Ndi munti amen. Me say ana me wie awie ya awie die ya. Say Brazil and Argentina and FA Cup no. And now for the first time African country befa. And after France abese afabio obehu. Onyankopon say mini nyame ne kwafo empamachi da. Morocco for the say wo munya bi before wo mo yi nyame ama. Ti Morocco forget. Almost munya bi before. Aye. Ti Morocco. Mo ne beso anwumre yi. Yeah. You see the number 6. See number 6. The number 6. It means that I must run. Man. Weakness. Evil. Devil. And to wunya number 6 amiensa. Wunya bonsam number 666. France. Ekura the letter 6. Ospere France. France. Yes, number 6 me boy. Argentina. Croatia. Croatia to grant 6 spellings. Aname boy. Yeah, Croatia. Give me power. CROATIA. Croatia. 6. Evil man. Jomarie. And I say, Messi so the Argentina ko we can win the 6th World Cup final. And the France ni Argentina. Say you Morocco film almost munya before na you film number 6 me no go shia. And nipa me no go shia. But all so no say nipa susu say Messi abebo bra. We are say a Jeffa crew one man. And Nipa dream no Messi never. That is going to Argentina. And number 6, and Nipa Grassi, Argentina for Uncofa. The match, no, Yamibe in one film, and you know, and to me, and you have some and a Bayer Juma. I'm dealing with numbers. Me see Morocco, and you don't go finance, no. I'm a Morocco's body Morocco, a 7-letter words. Yeah. And you Mama quite in fear no.
Mwana, Mubetcha, dear no. Munta France win. Finance no, a better set. Hey, maybe you are what you can be. Missy, when you're 666 me and sir, when some number 666. The number 6 means related to man, human weakness, evil, devil, manifestation of sin. Man was created on the 6th day. Man was created on the 6th day. Men are appointed 6 days to labor. Anameboa. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Fridays. Anameboa. 6 days. Yes, Dabakuna Bahome. I never compare. And to eat Dabakun film like I and Sia, Messi. Nippon never come aboard. No. And France, it could have 6 letters. Argentina, Argentina 8. You two nifi omudia so. Match on your cap no. The bibia madia. Mercy on magic cap na mano. France for boss rabo fam. Marioka. Awie. Yamenka ho. Na wo mo. Mr Morocco ekura 7 letters. Omo wi omo de. O say na de to so Yakobon home ye. Ejomo de na omo home asa. And that was so and God rested on the 7th day. And the Morocco, almost some of them can humbio. And France 6 letters. Croatia, I 6 wajene there. And the Baba 8 and 6. Yabashe. Anja, Argentina Basha France 2-0 on the final day. Marie, Madame Wasse. To the numbers. We say, when you out, you broke of Vincia and Ameboa of Vincia, Montibida. You broke of Bedu. Yes, Marie. You never change. You're still the same. So we give you all that glory. Yeah, we worship. From the bottom of our heart, we give you all that glory. We worship. I give you, Lord, I give you all that glory. Oh, we worship. Yeah, we worship. Hallelujah. We worship. Yeah, we worship. Hallelujah. I had your crew and Sia, at your grown from Sawara, at your crew and song, a cheap bako, a su any Akwaaba drive no, and a yearbo at the econo. Manuma a World Cup, and then you may, or China Bebano, much maybe I mean, maybe, Bebano, sports for anybody who dance here at the actually, any echo, any no. Oh yeah. I say yeah. Oh yeah. Sugar like tea. Oh yeah. Hey. Abu Fraba to say yes, Mwakwa. Neti Abu Juete. Hey, woman, I can't chirawa. Baraka Papa Chawa. Papa can't chirawa. Baraka Papa Chawa. Abu Namtu. Baraka Papa Chawa. Yefuna Pin Banchi Deje. Baraka Papa Chawa. Pin Banchi Deje. Baraka Papa Chawa. Asama walking on the way. Baraka Papa Chawa. Akafaba Chawa. Baraka Papa Chawa. Ajwe.
Mama kopie kwezi zabra beyin so na wako. Mama kwezi zabra. Oyale wetu nyado. Odade wetu nyado. Oya semja yakoyaba. Oya semja yakoyaba beyin so na wako. Okoman Radio 97.1. Mama kopie. Mama kopie kwezi zabra beyin so na wako. Mama kwezi zabra. Okoman Radio 97.1. Saban, Wabina Papa, Yadama Pija, Yapasan, Ayae, oh, Tani Pay, Wire from Ponsan, Tababa, oh, yeah. Okoman Radio 97.1. Yadama Pejakun, Bete Saban, and one worry now, Papa, Yadama Pejakun, Bete Saban, and one worry now, Papa, Yadama Pejakun, oh, yeah. Yadama Pejakun, Bete Saban, Orina Papa, Yadama Pejakun, Yakwasan, oh, yeah. Oh, you can't pay why I'm from Ponsan, Baba, Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1.
Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1.
Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 'Cause
Sunday. Kimile ni machoni kankuma yake. Mile ni machoni kalumumba yake. Mile ni machoni kasipigo yake. Okoman Radio 97.1. We are money and we are fun. If you do good, you do for yourself. You do bad, you do for yourself. Buffet, it's a bono. If you do good, you do for yourself. You do bad, you do for yourself. Okoman Radio 97.1. This way, a crew, a channel and one brebier, a chance of vicinage, it's a wood dragon. We have baby, I had a pump, a dear Bedriano, and one now bitch. We are papa, we are fun, we are fun, we are fun, we are money and we are fun. It's a water if you do good. You do for yourself, you do bad, you do for yourself. Okoman Radio 97.1 Official Power. Ho ho ho! Merry Christmas! Okoman Radio 97.1. Ho ho ho! Merry Christmas! Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Akwa bitinasi, sebe no yarefo. Yes, yes, for. And on in a month of force. Sir, Oseduane Togbe. One man ni bibiempo. Asemba kupe. Na yo kachire wose den. If you do good, you do for yourself. Akwasempo for janu no. Nana sempo for janu papa. Ah. Sobo wey mete ya meka say wo bi asom na no sa akwagura no nsia mo no so no fi radio no so me hu ahin dodo obeyi ma fi ho sa lu ba kwa me hu bi o ene ya kro no ye dia sim Akoto brodo no dia drogumu ohun akwensu osiden if you do bad you do for yourself anything na yesra mo say ye ne ye enkora no a ewo orphanage home ho no ebedi bronya entimada woroma yesra mo amu won paboa mo amu watch mo amu omo mo amu beans afemu amu sika mo nyina mo famra na if you do good nyame na meka ye kwasiampo fo je na ka ye you do for yourself aninti madawroma Mount Zion foster home ya nu amu na bedi bronya no edi abom eti amantam du so ene mo amohwe ye ewa aburochire ohura ziki bi adawroma kiso before secretary bi ensa na so wanga na de fa wa de if 5,000 deba ebesi 500 kopim 50 Ghana 100 20 80 muya no momo maya ya ni baje papa will be happiness of ourselves ya ni baje ya ho na aja ya dia koma mo frei anenti mo fra bedi bronya ane
Okoman radio adwakro anso chipa baako momodi ada nabo ayen ebi ni mu de ntamaba ebi di bayire ebi di mpaboa mesra obi kura so di sika e di abeja paso ye no momo ya eno ani MK Okoman number no 055 92 31 873 055 92 31 873 reference number ye bronya ana Christmas and timu nyina mumra bronyo afia tu yendio bronya afia tu yendio Christmas pampanana Christmas oh na bella betu bronya nyum ayete atubetu bronya nyum. Where are you running to? Who betu bronya nyum papa na bella ebe my entertainment news kakra ha na de nyina tumi akonkan aniti yebo bronyo ya ne mu frani nyina bedi abom aniti momoye dano yesi mo ya announcement ewe kropon en sorry mu ya damase na nyumre so World Cup no ya tosu mienu ebe baso aniti Okoman arena ombetra se on the comment na bremo ECG for mumo yesi anura mudum kane ano nipa ena yesremo 5:30 pe kata fo munum no ECG for ena about 5:30 munsa num kane ano wo yesudimo no Okoman yamfa wonyi yedi yansay yo eti anyumre munum light munum kane Jesus me faso ya esi asore bi omunyum no munum kane oni papa ya de no be ina vi asore mo munum kane eti ana isi jifo madawruma manum kane 5:30 mum pay asem kra munum kane no ebo 10 anajo a na maso sene ebe ye Okoman arena nipa beba ha papa me na me bo if you do good no me na me hey oh anu me shafo na hwere yame o me dey from Madidibia didinti me kan go asem kra yame enti anyumrei yakwa kata no ready food ana ede ekro ready food abusafo eye adwumaku a ebaduane a omo ya ade papa omo nsa no bo because obi ni maduane no ya ready food fo omo nim no a dan sister bi aduane me kodi ye awrade nyankopon me de kama na de bra okwama na na me se de bia nkyene nkwa ready food aduane no kama omo nkwa no madaroma omo de app no e de abreye ewo ye Google and afi Apple Play Store wo download a na jawo de atodua na ofre vendor ne sesi a obeba won chen afi promo no ekoso promo code no Okoman 2022 na odi app no todua no ho no mo a 10% copy 70% no ye hwan so e de amount eda brada ene eda fiada brada ene fiada bia no ukra 2 Ghana cedi a wetumi atodua ne 2 cedi opekra ntonam 2 cedi mienu a 4 cedi ntonam Nami Babari ebe shawsim ai do to diane nkwa Tuesday sabes and watch kama wona wo kure anu achi fi adukrom gwabmaburi o from hona ombidu no edifade nyina konkan kama dia ma ready food omkra yase na katai ye hwegum se bobo 0595 241 719 0595 241 719 ready food was the food is ready. Executive pop. Ready nyankopon.
Nincho mo wie na me mo mabaso ma ya de papa. Executive Hozu kodu wonu mo ensa bia wo pe ensa bia ensa no ne anu wa kakra Pentecost for man say ebi ho no mo azie 4 day ebi ho Presby Methodist afi yen kwa asore nso yen de ne wo ho ensa yen kwa asore yen ne odi bebre emotia sacred leave me alone I go my own way aba kekabikira wase what is here what do you mean what are you talking about abedeshi won te brofo won te men to da o ko to kan quarter full bottle half and I say mama tot ni na ya brofo kasa and into kwa jagum e wo executive pap o mo gropon akuapem ofie hashtag potem ho no mutuo major pharmacy ho no mo na obehunu wo no mo kokonte banku fufuo ni na no kwa so ho no mo obenya bi na de nya tumi akonkan ma wo mu kura yase ene na nwumre Okoman arena ebebo bi na asen aye bi me say 5:30 ECG for munum kane ano manum na yene mo asem ka manum kane 5:30 ECG yene mo bi ka papa wo so yedum kane ano akra oyere na fa o shirt bo ko ho me ko Okoman me ko he match ni bi I can't get a for executive pap. Listen to your call 0242 50 12 79 0242 50 12 79 executive pap and Sunny and Papa Nina Assoye and Offla construction and real estate. Offla construction and the real estate. Madam Robinson for all sides of iron rods and a cement. Marine boards, the floor no, and get to a cassia, plywood, all sides of blocks. And what you open a board and you are when you be at the amount, a payloader services, 1 year, come on. And that's real estate developing and a general construction in a 1 year. Offla, a monochrome. Abosumase and if you go for Rudia, www.offlaconstructionlimited.com www.offlaconstructionlimited.com social media handle no Offla Construction Limited of your property our priority Offla say brand no more than say nyama nyina wate na me no ka say Offla end of the year promotion ekoso auto a year 500 pieces of blocks of my 2 bags of cement of 1,000 pieces of blocks of my 5 bags of cement of 2,500 pieces no on my 5 bags. Now the net me conquer the amount. Offla. When we are dear papa. Promotion 21st year November 2022. Yeah. 2nd January 2023. Offla now. Well, that's saying na be come at the amount. Abba. We are fa. As a wara, do good. You do for yourself. You do bad. You do for yourself. Yango Kakrana Emerald Enterprise. A satellite TV installation, wall mounts fixing, sales of a Digibox, Go TV, HD plus decoders, DSTV, wall stickers, phone accessories. Kama Eddie amount. Mr. Heaven, you use your phone. Hell, you use your phone as this one. No. Say Heaven, you use your phone now. One of the credit. When you go on, I say, Amo, Mr. Heaven, you use your phone now. Credit one of beton. When you go on, because in your tone, you are. I need to call. Emerald Enterprise now phone no. House and chargers. When come and for more. Wabwasa a grand chemu. Internal revenue. And a butu. Oh, opposite Eddie Camfo. 0243 31 80 85 single 5. And I face 0543 43 75 60. Emerald Enterprise. My boy Juma, come on, pa. Do good. Do for yourself. Oh for. And then ranted na koyo hu ye papa na me ne. Livy. Van the film.
Which na me ba me nchiamu yo, me ba. Mama be chiamu. Ayi 425. Bella the entertainment bebre ye. Ezi never you are on she Pentecost for shoe. Gravel was ajay. Wo paduani akoforu achoba. Ofo ewoye Manfi New Road Obakwano Fufuo Shatawale Fufuo Stoneboy Fufuo Kofi Kinata Fufuo Kwame Eugene ana Kokonte Wizkid. And now never who peja than as a Christian love. And about saying about yourself as a cross. I don't know. We are outdoor engagement wedding party. Now for baby, on my baby, you are now come place orders near there for a chop bar and swing at me. One more year, Manfi, New Road, 1 on Mutuo 0242 017 553 0242 017 553 and swing at me a chop bar for 1 or the Echo Catapa. And the Yeba, I got now 425 number. Now Bella, je n'ai ni home. You ready, Yakovo? If you do good, you do for yourself. You do bad, you do for yourself. Okoman Radio, ye dawasi, ye bowa baso, sa afi munyina, oni ye diduma. Na afia ye kumono, ebe ye sroko, enema papi neba, intiko swati. Okoman Radio, 97.1. Edanon kwadi sa kweye didiame you am febia kanano akwen na mwa ogochi amofreb awona mudi agro so timodi fuema onyamia ompe boni edanon kwadi sa kweye didiame you am febia kanano akwen na mwa ogochi amofreb awona mudi agro so timodi fuema. We are for yourself. You do bad. We are money and we are fun. If you do good, you do for yourself. You do bad, you do for yourself. If you do good, you do. Na ore kwanu nyanku bisane there. Ewa hankitana. Ewa hankitana. Onke twani there, zami won wo hompo.
chirani de after ewa hankitana onka chirani de dami wan wa hompo she odo sododo ye ba wole tete Owure esima ya odan Owure esimi ya odan Owura esimi ya odan Ese jamna mjawa yisu trouble woman Ese jamna mjawa yisu bufu woman Ese jamna mjawa ete manana we nyabira Owura Sampon wabe brother boy sanwetro Sampon manana we Okoman Radio 97.1. Hey! Owure esimiya wodan. Owure esimaya wodan. Owura esimaya wodan. Ese piamina mi jawa yuse bufu woma. Ese piamina mi jawa yuse trouble woma. Ese piamina mi jawa eti mana na wenya bira. Yeah! Brother boy sanweto. Na. Ebe mayo pretty brother. Wenya bira mana wenya bira. Brother me pacho. Hey, oh, Okoman Radio 97.1. Christmas. Okoman Radio 97.1. Merry Christmas. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio, yeah, Dawasi, yeah, Boabaso, Sa Afimuna, 1 year diploma. Na afia ye komodo, ebeye sroko, enema papi neba, entiko swati. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1.
97.1. Me ya boy raba. Economy ya boy. Economy ya boy. Me zama wa bejina kezi. Boy. Bejina kabo. Ya boy. Ziggy. Me see a message on. Anayane. Ziggy. Me rush wo. Me somo. Me nyina. Abraham mommy's joint. Ane. Na edamu nyina se. Just can be ngwa. Bring adon nyina. Comment into mimra. More energy. If you are not, I say what trance. Entertainment and everybody. Bella. Chechiamu, I mean chama here. Bro, you be once why go fine. AJ. Chechiamu nyina ye bobo, esubutumu, e wo manti asema Trum aye. Ciao. Ya mami ewo antekuya ewo latte. Kobi college and Rami go college police station anymore no. Portos ewo ho no. Anya children service. Ave timba kwanta just saving. Kwa masofo. Sambrom Borisham. Dr. Professor Opoku Benson. Mama Ayao. Parliament Sport, Bube Yaro, Abraham Mama Nancy, Anacrontine, a fair prede hine, Amphishapa, a brew, Anakwami Inaku, Cheshamunina Mantam do son in Yabo. And as we compare more school in Moya, dear, I papa, I mano, Papa, Fred Quessy Darko, Sofo. My graduation here, come on. Mission Papa. Bella. Bella. DB. Original. International. Boom. Hey, now who are there? Nyamia dom na unso. Oh, memoro kwame Eddie West no. I say nyame mai. MF atene for nko enya we for baller so there. Bibia e boko. Me ho odin say I saw them on sister. Me what is that more shoe? I'm yeah man. I'm $1. $1. Okay, we the man oh. Yeah, master. Dollar KB na the man. KB adaroma. Ye betcha pa. Okay. Kwame, me ma join you me. Yeah, never say ba ana tax am dey too guano. I know. Yeah, me follow. Yeah, what be car? I don't know. What's it? Bella. Okay. This will be your board on. Bella. Board on Bella. Oh no. Okay. And la. Last just say latte. Triple phone can say latte just say tafrum. Hey, Bella. Mr. Tafrum Bella. Latte. And then you may own there's another big game. Yeah. FIFA World Cup and yeah. Am in France and things, you know, the Atlas Lions of Morocco. And you be game now your forecourts of Okoman Radio. Yeah. One thing I made it to you and is and they are surprises. Okay. Surprises ever chardy. Yeah. Oh yeah. Yes, now on my and yes over shake game and I see my Philly. Yeah. Send a match in the aircon. Into on the edine hot oven offler construction. Okoman Radio young kokata. Yeah. I just see any it's here for an phone and a year kokata. You do kata so I see my Philly send a capacity. Into no and you may ever chardy. Okay. Obi oba shake game and you may be an about I also about prediction no. Prediction my score line now my goal scorer the lights of a year a year kettle your t-shirt your blenders air times idea fee and then you may copy the grand finale you know okay and also no you like in the grand finale in so my television you know idea you better man for no so no grand finale no be me dem could do for
Fufu. Do the Fufu Association of Ghana. Yeah, woman, I'm just with whom I know. Now you are man a predding and a woman out on his head. Yami had more china, Vidia Sana. Yeah. We are soon in Ginano. Me on that. We are soon in Ginano. On and Begina. Yes. You'll be a KB one. Ohana, you can once a near KB, maybe a Iki. And then we call program no. And I'll go, baby. And I'm sorry, I'm try Miss Bako. Okay. Oh, there's somebody. Oh, no, for okay, but I'm asking someone. What you no more? My can't do to you say at the I know. You are seeing our present mercy in France, across 6 letters. Croatia, across 6 na year one film. Yeah, the boy. Argentina 8, Morocco 7. So almost say, one kind of home, and you know. Oh no, don't. You know, one thing I don't want you to say is that almost someone kind Morocco for you know baby and cause almost part of Africa. Arabs. They are part of Africa. Yes, the Arabs. It makes sense. Arab for no, ready for. No, I'm saying almost can say the Arabs. It makes sense because. Your bobo, we have Ghanaian players. I'm saying, and I say, I say, come trade and pony and coupon. As you said, you've also won and qualified to the semi-final. Obviously, they dedicate the win to the Arab world. It makes sense because they are Arabs. It makes sense. I don't want us to go there. They are truly Africans and they are playing for Africa. Okay. Okay, Kwame, and I so did not drink channel and the actually come on, Tom. Bella, yes, sister, I share a brew. I share brew. The many of them are Abolonga, and I said, you're ready to give Asibolonga. Asibolanga. Yes, you have a share brew. Manuya Diam, and not in a window. At the entertainment word, Naya Coro, you know about Bella. If you are near Coro, you are Cabia San CD, and see any Bella, the BD, Juma Elfia, Bella Makwaba. Officially, Makwaba, the Okoman Radio 97.1. If you're in a son, Sana, a Wishiana son, and to obey, keep him Makwaba, the demo, Wama cried him Makwaba, the team Nina, Ziggy Beef, McFadden, Donzi, Kwame Eddie, Obia, why? The Dragum na enko. The boy, Bishasia, na a counselor. In fact, wajidin papa panidin ene kweku edumata. So what's in the penya? Waba bonting, Eddie Abetu just say, ya dear say, oh, pesa wo warrior, making sure so uncle Bobby Sian for me worry. Oh, what was ya? Oh, Bobby Sian for me worry. Okay. It's answer na youth ni mistakes be brave. Who pre on Miss Answer wedding, I can say no more painting. No. Na de ombe so say some kobo eye bosia eye loan or the abeto abent or the abeto abont say ade a so di loan e be ye wedding no emmoa esan say wo sha say the loan eye wedding na aware ni mu ankasa no enya ade ketua wo ba be ware enya sem ketua enti no o two youth no enyina fo say so pese wo ware aware papa na otumi ko wani mo bibia obeye mu dia bo modern say wo mo besia na wo fa enware. It's no, so Bella, Menene Yadrin, yeah, missing a crack, no, Mencas Bia. So we could jip with another year wedding, or MC no Swashi, a Jaya Pin, Buffy 500, can you put 20, or be a man 500 Ghana. Now, why, who MC one? Now you're not. No, yeah, from the mountain or Kobe Bia, a gift table, no cast as a core, and maybe. Sure, I said, or cock or the chamber, or cock gift table, hoba. No, but no stress repel. I the Yamiasi. No, but has over. Yeah, with the Mayor Mumu and friend crab you. To Miss Oba, me chick as a major said 1,000, me jib at 700, and a train on Grand. And send a council like an woman, young quay, huh? It is a metwaswa, a popular acclaimed relationship experts, and the Dean Eddie Blessing Okoro, Eddie Abeto Abonton say, so per se a married man, a married man will be our warrior. A warrior to say side checker. And what's our neno Edim Pasagro? And what's our do see no? Na it's answer side check names you say change your man I say business. Okay. On your area I call it business. Who na no pay baby Eddie Mount. Okay. Aha give and take. Into so per se obi kunu e ware wo dia. But more than say obetwo ho. No, come, where's that cry there? Not me, I don't see, but I mean, who come about me, what be oh, my Roman father. I drop money in the drop money. Not here now, be ja, any holiday. Oh, sure, and I don't go for the back. Fellow Ghanaians say, what is all drop money? What's the drop money? You didn't budget it.
And go parliament. Do one thing. So we have men out there. In fact, almost enough time for this kind of side chick. Oh, okay. Obo has all ya ni achino, but still obey. Then where ya would me miss out the boy. There be an edge upon. And I Kelvin or bear. Kelvin not the two. It's an only about blessing Okoro and the Ababa Trouble. Now, the boy me cry way I rehearsem. Oh, I way a rehearsem. I see what a Konongo Dumase. Oh, Konongo Dumase. I buy baby a wedding fisher 24 years. Oh, sorry, Anopa, Niyama Kanokakra. Oh, now, Oko baby. Now, Wakoyan who ye, Okoya. Adi na ebuna guma chese yaka say de. What's one and anom e won sia do na me fa so e de aka tre nyina say ye mo ye ho modern. In fact ye public toilets no enye well me can say ase baby aka no yes rampany for mama ye mwa e san say owo bi de ya pa but we de ya na wo ko ye hu ye na toilet tragedy titi ya titi there ya papa toilet tragedy ya pa me mu news no na ha me ye pa san say 24 day afa na obe sha bra wase me ke ko ni ba we hu ama di ama wa oba wa hwene kwa ya inti mesre aban oba oni ba 24 day ya go to the media dance yo na sister dear no one so oh sister dear we go sorry investigate okay yakopon ya do ma wachina yes bia no me de be breti yo ya see MPP so regional chairman akasie mienu a resign anti anu so ya hwehwem yame ade hu a na ya de abenti bela ya wada papa obe chia nkrofobia na mechia me ame mame Mrs. Veronica Edu Edu Krom Mimi Edu Krom okay and afi mechia Madam Fubi ewe kropon ha your friend Alberto Uso Champon hey there is guaro asempe bia ba upesika akostati ejuma bi ohia bosia atre odwadie mu woye government ana private worker ohia sika de ate hot bi so woye busumi ejuma ohia scan tempa bi so eni na quick credit be ma obosia mo atwa ne kakra eye collateral free loan na susu savings account opening deposit BRNim de hia ne se woye Ghana ni na wo Ghana card se wanye adwuma afiwe mu de kodia na wo na upeo excuse BRNim for quick credit it was 0302 200 390 ana 0596 920-833 number for Biara Frewa enya quick credit Shannon so say quick credit and malone ewo internet so enti shena obiara andada Bank of Ghana amomu dwede ho kwan na kai say nhihye da ho Quick credit lending made simple. Hello mama Bibi come on here Debio me hon shada for me we procode e tupe poinse pa kojak for ne ye ubenye bu drugstore bi me patrol procode oh ebini Debio when ye procode we see come up so hwe come Debi me pe procode PROCOLD I free kojak KOJACH kojak for the ebini enu ne me das so wo ko drugstore bia so wo ko pe procode ato a hwe ana wanye brand foforo bia antum Sanka tui FD fuaji atum say kama pa. Theater lovers in Ekriapim, are you ready? Hillside Productions is finally up the mountain. Yes, Hillside Production is up the mountains with Theater of Plays this Christmas. This Christmas is going to be something else to talk about. Remember, Okoman Radio in collaboration with Hillside Production at the place 3 April, 24th, 25th, and 26th of December.
action in our PCE. So tell your play lovers, say action in Koso, and what Okoman Akwaaba. Tickets in there that form cry 30 Ghana cedis for single and then double a 50 Ghana cedis. Oh, trending. Omodiana Brana Bejo there. It's the first ever theater of plays inside Okoman Akwaaba. If you are ready, we are ready. Okoman in collaboration with Hillside Production at this time around Christmas and brought up the mountains. You can grab your tickets at Okoman Radio front desk and then Mafi Total and then Mampon Goyle. Concert food at the gate. Bomadiana Nyao tickets at Okoman Radio, Mafi Total, Mampon Goyle filling station and a concert food. Kayo, see a beton ticket in the so our gate war. Abushia theater of plays on the mountains this December is going to be fun. A bay boom for it. A bay boom for it. Oh la la! If it is 20th November 2022, it was the second day in the month of January 2023. Promotion could be a bawa kwemu. If you offer construction limited company for sure, kayo. So, what 500 pieces of blocks? Who bring 2 bags of cement for free? What 1,000 pieces of blocks? Who bring 5 bags of cement for free? What 2,500 and more? Who bring 10 bags of cement for free? So now say we need cement to work, but this time around, what blocks be a yacha cement? If you offer construction limited company for sure, Kaiser offer construction limited company in penny for say, and yes, cement in the blocks on Kunu Waton, Obamadia, the Wenny Choma share, Gubenya, a building equipment. Some people also call site a woodwork, concrete product, and almost supply a war, and near, and for Bibi Biara who be our building site war. Kaiser almost so they are into real estate development, and so it would I know person who in Tempa, offer construction limited company, Gobejo so for any job Busmasi Crapim, a monochrome crapim, Koforidia, Asunjay Dancing, was Sabeka offer construction limited company war from I was 055 295 7198 0594 635656 050 280 8992 and a 027 9012 Woko social media handles in a yet offer construction limited company once I erekomo Kaisa mo ye free delivery baby I will be and phone ye be kwa down tempara say nya offer dia and there you are not building Kayo say offer construction limited company your property our priority Ho, ho, ho! Merry Christmas! Okoman Radio 97.1. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Okoman Radio 97.1.
Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Merry Christmas. Okoman Radio 97.1. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Okoman Radio 97.1.
masasio. Masaboni masasio. Merry Christmas. Okoman Radio 97.1. Sansi kani bementia. Yani yemo birai. Yeah boy. Sikani bemo. Money is mine. Money is mine. Imprem amunyina ajuba du ogron. Aso ngachi boba akoso. Bella. Otenenka na yekodi igwa kakra na yebae. Yasanga ba. Oh, matokwa na mkata na Yesu Kristo nkoma. Anona odo kwanzi mama ema awakale abalaje ya balaje ibesi aje abalaje ibesi aje ya balaje. When you are sitting some down cool, you are sitting on your something. Whatever I want to watch so Nede Ani bementira Abba Bonjour si no idea. Abosuma ke to ne brofo cry dey. Camellia okoninya nya ne brofo ye dey. Going slow. Zesi kan bementira. Ambirei. Misa nyumrei boro no. Yebeyi wo Okoman arena. Ntimu nyina momra, driver fo, carpenter fo, mason fo. Na ne obi di asemi beto obi ani mofia na aye nchenu ahyew papa hey na me shobo no numbo pa ho semanu a ibebu ya matofo na tuma mamo na mo so mo ma adwen kira ba Okoman court ne be huru papa Otomo Avranti amachirere Zaneti Uzikazo awasemusha Mise se unisikape ni okanise o omode emi nipa obuya Omo Eyedian papa na unisikape na so omo emi nipa unyo omo bag baako na nya konto mire gusu a sebe mi ana eme na omo no bia ya beto aye papa no omo bi wana anwea wom omo ogura abunsu wom omo papa oyo papa esam papa asichire papa mekire provisions papa de akuapem mantem ha no anuane Otomo store Otomo mutu akropon akuapem afi lining brush Pepsodent polish ni ade inchefuya zana fantefo ne beka no oko Otomo store ahun sabe kan bi why abu asengwa no njenwa no on brackets na de hwanim 0542 94 56 67 Otomo ade pane ton ho Euradi na ye nipa wodi o Euradi na ye onipa Auntie Bella onipa
Ayiti Onipa Kwame Edi Onipa Agoshansano Onipa Mama Fosti Onipa Hey Onipa Onipa Kwasi Flowers eto yira fi sesia ade ayehu ayama na ntimi ntunyu ibi Kwasi Awurade na ye bakery Aniane hot oven na meka me kira ho hot oven one brodo kama papa hot oven fu brodo no camera sugar bread butter bread brown bread fruit bread cake bread a sandwich burger and a meat and a fish pie ni nyina no ebi wo won aso ye ho mo woni beje papa wo ye word now so won ye cake ma mama bi cake no ne sia 20 because cake na me say ye cake mo beje bra ye kama e de ama eba pastries dia Awurade na ye hot oven won di muntintima pa wo grase na ye kokata yi ko wotema mata ye ko akoso mo kwantempo so on Mary Hospital Junction on abin won 0544 10 70 16 0544 70 10 16 omodinga na pe hot oven ni bito enre na adwo na wode na my bread to hot oven na oni anu ma yegu anso yetimu nya yen de Loma Vista Institute of Professional Studies remedial classes are where correct papa me say suku ebi ni heaven enti course asiso now do degree na ko chenya ngopon no wabo abaso suku papa ne de Adriane Loma Vista Professional Institute of Studies IPS Loma Vista IPS or manfia kuapem where secondary school courses ni na business science general art home economics Mr. Chabi what's visual art yes a visual art we even if you are visual art oh Ohene Darko technical vocational remedial class in the turn of deck no in a way be afi ma kwanga vacation classes double track ni na no way hostel ha ho kra what I say ubetwa asentwa bi o ubeku nu bi ku he you cut and you pass and pass Loma Vista Institute of Professional Studies what's a bra na obano emergency no ntwa bra ko pe no qualified service no migration adwuma kase onya sika 0246 6875 0246 6875 Loma Vista IPS educate challenge and inspire Ibemo Reginus Adum Live Band Ajapaya Construction Quick Credit and Investment Micro Credit Limited on the Roman and never go quarter Who name sister of Efuano? What's the better baby? Sister Efuya, will in the name of Jesus, will. Now what's it? Brother, you shall resign. I pray the Ojurano 26, Government 31st. Orebado, Ebiru, I Jabiru, then Brajana, and I know why. Correct, Ajay. Now, I was a Mian Marima, Hinana, oh yeah, what's a Hinano a day? What's a Mian Marima, Hinano a day? What's it no day? No, you're faithful. No, you're faithful. Yani. Emiane Marimano. No cano crepa. No odino quare. Emiane Marima. No do no quare. Pa. No do no quare pa. Quare pa. On in Yamiase. On in Yamiase. Yo, it's not Yami on chat road. Yami Gatro. Yes, so man, man, you try. You didn't cry. Kai. Today go be fire. Eti wabatrase obiani se be man kan kwa abeman se obian so kan kwa enti no wabatrase number yede bedi juma ne
ewo yen fia 0205818748 0205818748 na afi yen WhatsApp line no WhatsApp 0270191971 0270191980 but me the what in channel for WhatsApp as what me the afre what me the afro friends you ever found you ever found say you ever found say any buy you ever found say thank you very much yeah boy Sikani bemo anya sikanga kata fusi stadium nwe mobile 2 weeks nyurungu afe na Ghana afi na say wope yi $3 billion muni wanga honchre bai ziggy aje medramatum muni problem kra man sensa netie odopano se huyena odopano se huyena se iti odebro ya bejibeni esramara yenja omano grandu yo madawroma mise ne de be adwuma enne anwumre na me yede kaka kire mo se yesramara o meka ye ho na eye mofra bronya yi obedi bronya wonso woni bi Jericho orphanage home ayo kwa moso yakoche won ade nti won pabo ya won tama wo sika gari ni ade won de ba yebeje opese wo ye momo man 05559231 aja dunum nyina mabu ya ye ntimi nkonkan nije disa munti ebeye fara ne beye dara 0270191971 zigi atrase Sanabella enso atrase nanadi enso atrase okay nanadi atrase kwame Akwaaba udem fanitum odem hadeno okay hadeno good udem afena udem yo Bella dia bebo wanim say marima no monka no kware kra we say emia no marima no mon marima no kware did no kware ni gina Kosovo na musumu jina Ukraine the boy yeah eje yetiefu okay na Bella ni say ni oka na kura na kasa wadi asoro da say waka se merima enka no kware na kasa no so ya atura wa yeden wadi and unim say Bible mo no obo ni pa oba asa so obeka no kware di no kware a oberema okay say Jesus Christ okay onyobia yeah oberema Muhammad cry oberema yes and o share di fu ni akuku dem aba wi ase Jeremiah Elijah ote yana ote dem bi Judas onyina ya oberema but na beza me kan say o share asitene mu kura ya wona obia aturu no di ya ama nei abi wi ase na be wi yenze amwaku ne adu no okay ezan ze o share Eden Trum Garden of Eden wa ebra onyankopon bisa Adam see den na dua base ya akodi o kire nze ya obia obi so obia so ye den di kan di atoro obia kura be di atoro kire Adam ansa so ze atoro fiti azinyina no obia okay nti no ba na atoro di dia Bella na nkasa ja atum so we di atoro nti obia Bella we ja atum
Mambeka, nevertheless. Nevertheless. Okay. Hey, ain't in here. Kelvin came to Mujidi. Any man, say any man was in him. Bonsam no your ban obema. Bonsam. So about all. About all. Bonsam obema. Yeah. The boy Bonsam bass all. Every about if for no. In the first place, Crano Bonsam done in the one. A trontin or done in the one. Minim sa otimasi. Omuti ase, omuti. Ono what it is what you say. Enti no ye hwemu pa dia be ma na di kan di atro. The boy. Sanka wan nan ne ho owo. Eni oba mekasa. Anka den ne beba. But in the first place, ko no di kan ye di atro. Enti meme munwane o, emma munwane na meme ba. Mema nka no kre. And a maba or what about Obaso or Bumsama Obaso? To me, I done in the whole wop hadia. Then I bemeant to me. Bema bet to me, Bibia. And do you say, Mamma, one can quarry? Missy, until fire a grand anymore. Me. Hey, Calvin, here, Miss Rono. As those who are Ucha through the throne, Mr. Mengu can into as those who David Benya Nunti. I didn't say one some to me done what dear. Bema bet to me, Bibia. Yo, Bella ne says, Merman no kwase munni no kware kra. Zigibi. Yeah, original. Asamini na ne say dedi kan me fa so da ne fa check SS ronko emati. Okay. Na asamina so mo ya twist asam no. Ma me fa asam no to be da. Asamini na ne say eba no mpranatwim. Oh, eni aware mu. Bema eni oba. Wan yan pa no oya kukulege. So what is up? No, Bella said, Merman Mon can quarter, but Mon can quarter. It's your father. What's a Mon can quarter? I'm much the den you was it in Sikane wire. Scan Bema. One more bedding. Okay, Bella was it there? It's a phone chemuye, on chemuye. The boy, Ebana Warum Gundumbu. Demand phone basso, phone basso. Emma. Catch on say, oh man, your marriage on you 2 tea. Oh man, no be broke. Obiano Brosa. Now, I'm in trouble the boy. Emma, see, be chat your reasons are the chat. Now, you the boy, what you have to do? No. At the moment of every chat room, obedi atria, mama na muye na wo chat room. Na just wo chat room na. Mu na mo hye won. Na o ma hye okra na be dia to. Omunye faithful. Yeah. Yo oni ne kware. Oni no kware wa ware mu. Mmia ne ma oni no kware. Ma che ma dwen. Bella so che. Oba studio a ofre na otimi gina nkran. Hey, obi atumi no be ma dan pa ba akoso. No be ma foforo ka. Eja no kware. No because oh sweetheart. And me feel it's not record. Hey. Me bo amon kasa me bo. The boy. We are simple. And your taxi drivers, in fact, drivers and the chat dropper drivers na mema. Minimum. Who about taxi driver? Nika be friend no. VIP man echi. Ojina man fin. No si mo Madina. Manage. You want experience. You want experience. What's it? What was what you to? You want experience. 0205-818-745. 0205-818-745. 0208-18-745. Obi Abahumana so young in China. Hello. Hello. Hello, this is Konkrum Beni. Pastor Sam Vic. Pastor Sabro. Vic, oye. Namiadu. Sambro today. Namiadu. Fajin Chebra na yanko. Okay. Me ni sister Bella Eyadrin. Because the man kind of it. Obaba could be ye. Oh, Mema best 1,000. Who said that? Oba 1,000 be ye. Oh, Bema back up to my just be ye. Oh, but Oba just yes, I'm going to try now for year. Yet, me can no correct. But Bema is such a genuine class at them cry, or in kind of angel. Intimate support. Yo, you better was it, Papa, Yamisha, Pa. 0205. Obiaba Manaso. Hello. Adisi Kunkrumbe. Hello, Adisi Kunkrumbe. Hello. Hello. As on. Hello.
Odisi be ni o. Good afternoon, Pacho Udin today. Pacho kasa free. O free pa. Yo, Makra, Okoman you. Because of fear pe. Tobias. Mr. Okoman no be James ofie pe na kwabma no. Okoman ni. Good. Also be that Bella today. Ensemble kwa ma ofie papa. Mo. Meja na misira no nto nkwa na mo. Bella, o say ina na ka jo say obonsam your berema. One say. Lucifer. Moshe Jesus fima. The boy pass on. No your ba no mema. Dano Solomon. Solomon say Jesus no other calendar no so anasa no. Obiaba. Hello, but why you are na? Hello. Okay. Ayejo. 0205818748. Obiaba homano so na yankwa. Hello. Adisi konkrun be ni. Hello, Adisi be ni o. Hello. Ojina so, me so ojina chi. Okay. Hello. Adisi be ni o. Adibia mo ka ta fi. Adibia wuye. Mr. Pacho mo anu so kakra. Okoman ni o. Yo, adibia mayan kwa why? Ndara masada ya sorofo mami hu do yin asinda. Because babe, trust me, I'm only yours. Babua. Although 20 seconds. Ndara ma ya sorofo. Wa ya sorofo papa me. Ya da mejo da me die do yin asinda. Adin yankopon pe. Ndara ma do anka no fare. Adibia jina so na kwa mi so wasam ma. Anu je fe we twam okwan wo me wa. Ebe why? Ebe hwe wo. Adibia no. Ya no aso why? 0208 0205 sorry 818748 na fe 0270191971. Hello. Okay, obi my okay obi wa homa no so na Ziggy Odaroma good enti ayejo papa 0205 818-748 0205 818-748 and after 0270-191-971 obi aba homa kronkron so na yankwa ne nchen na yenhwe hello adishibeni o me ba jo wo so adishibeni mete wonka ona hello mjiziki yefantu last speaker na yenhwe yefantu last speaker na hello okay yemfra won okay mfanfa WhatsApp wo na enye ina obi aba homa no so na yankwa ne nchen hello ade sigo group be ni o but o se odini ya dai odini ya pum o se odini ya pum want to me anyina so antino adaroma with me afre ababio 0205 818-748 na wafra bem na di nyina tumi akwanka ziki so bo no modern say efa WhatsApp wa na di nyina tumi akọ enkan na aye camera really yes my enti yare tuma ni say nwumre Okoman Arena ebe ya djuma papa na bronya no so ya no mu ara osofu bi gwa na osofu bi she mebo se nyame ya adoma kwasi dai ono so obe ya announcement wona asore na won de aba wa ho are you on Aro
Mete nene wa chi. Hello. Adishibeni. Hello, Adishibeni. Hello. Mete wanka o. Ye, yo. And you suffer watch at the new yama so yada wase papa. Auntie MK Okoman and ube to me ukwa hon enu na beba na fe 055 92 31 873 055 92 31 873 na reference be bronya na Christmas mbronyo avia tu yambio Christmas pampanana Christmas avia tu yambio over to your fraba and you to your concan and you may back up and the quick credit and investment micro credit limited. Baby, oh, who is that? And then we go. Obi says, "Kebi no one. Nam some baja menya kebi." Na abujafo no kwasam ne se yenu anom miawa no bebre na sabi one mother roma wobu wonsa ni modbe siesie ho na ayeden kakra na mpanyimfu bi abeche niema ne bi yewura aboa na Okoman de ochade na nanom ne yen nti pada what be siesie ho ne ade no yewura aboa na yenne kodi nkomo yewura kebi no di nkomo se abia baako benya pad baako na sabi wobu ne se de siesie no na ne wo se hello Ade chikunkuru be ni Amafo me ba hemia. Amafo ba hemia huye. Nyakopado. Ne be mprempre ni say ye be che pad. Ne amubu monsa wori ye practice wase wo no. Enti brana ba sha wo do ha na yenhwe obi ehun why. Maase. O se den. Ni se maase. Chawadwe na enkwe why wo pe na me fa na fi aya di na eko. Emerima pa na echa atoro. Enti o kwa soro we Okwa dru okwa papa gro nti papa gro wa di wa atoro Eso ba na bia yo be ma Enti papa gro yo aya papa gro atoro kire mo Onti atoro nkire me ne mum mmeri me cha atoro no ye yenkunu no ne ye mpenafo no won asem na metin na wo okunu me wo mpena no kwasem wo se emia no emerma no nka no kware enti betumi agina Okoman radio show abo mpra ni din na tuma abo ni din okay bona yankwe Odi Joshua se Joshua de Joshua do mi gram de Joshua nkan fi Joshua nkan Bible mu Joshua na we adi who you Joshua aka showa no ano bi anim what KB say Timothy ni Joshua ni Jeremiah obeka Timothy ni Tiso Joshua ne shwa serve eso Jeremiah so wa mi yo njo se mari manon kan kwara o kra anya se oyo obi enti na okasa anya se me yo obi enti okay mari ma ya surufo yenkunu ni yempena fu woni sudan okay yo yebada wasipa yo nisime da na anwumre ne o ane se
Oh, you're a KB. Oh, I just go you can have a guamo. Have a muzo gown. Yes, okay. Yes, sir. Max in your omni directional. Okay. And you know, you good. They're already Akwaaba. Yeah, now who are they? You are doing it. Miss Sorry, the Miko, Tiam, Koyi, MC Baku. Oh, yeah, me with no do boy. Now, okay, go on you think. Why are they? Was that David the Oba? Yeah, and that's the Oba on one now. That's a wiring, dear. Oh, Samuel, brilliant Robert over to me. Okoman Akwaaba. You. That's why they do go me. You're right, Akwaaba. Yeah, dear. You now, what's it? You might be a pound to man player, and you know, a tiara. Okay, that's fine. I think say it's yet here for Ray. Emma Ban, Titru, Bruno. Ghana, they be a mecase. You say your Maya, you're funny, serious. And he serious as Zuno, and fine your way. Maybe not Bijan, or your research. I won't say Bijan for Omni Ghana, the leading cocoa producers. Yeah. Cocoa, the man did it by Ghana, so Bekaya, and dear cocoa, who Jumania day. But bra will be spray no sprayer. Say a ball. Send a ball. Unse a ball. A ball. Ne kunia deno. Inti a fra from mania dema to the nipa humibi. Yeah. And ne adina a basa ma homos now and my animono. A react a yajumama omubuam santem. Okay. To where Bijana could have woman jai did it immediately. Can you so did it here until recently? Na nekran still I be wom. Yeah. Ama yema yone buom santem intine kwadano 8 9 10 yina timi buom sa ejina hawa ne homo no aye friends hormonal imbalance na se ne titisa no no kwasem ne se ohia kataba ekum kototo anwia so no ohia wo ho kire wo ho ebi mu magbuom nsa ono mu nya na kade emma kwadano na da bia mekase nana ne da oduru nkawa na ofia konkran na otra jijitina wo kwa kuro fe ne nkawa na odi kuro ho no yobia fe nana de da bia oka oskofi oni akwada ati no pebi no nya bia mana na o medem abada ne trim na bibio no epekwan a obefa so nsa beka saa emwa ohia no ti na o he mayo ne bibire na atwempra nya o mo fort da ne nkontompo sem o meto bia ma o top ba kumienu na say utimidase obi a nani afi kra ene be ma hos mi hia ade sei na mo na mfo me bia metimanya bi wo mo nchen so mi suro se mi kofreni o de be ma wie no aye say fe asa on empran no be frefre o ti me nkoji hwe pani kra nani afi o ti san kwada nyina enkoda abro ni say they are vulnerable on ma toto say free ni mu a mene kwada nyem na ebi so kra ne sebe omu ajapade kokoo no dodo na anya problem sign niam bia eni na efata onumu yuso enti say how abribi na ban bi kase onya ya nka busumi bia school ni akoda bia nkoje baako krom ha ebe hey so yenim say eye how aya wo ho afri bi creative ka chere nkoda ni say hwere wo chere me kra me wo no me ntuma go ni kokko pent ma go me ja ni obe jina me so pesika ko topad enti yo how I was enka send near enkoda near Kuruma for hospital ne clinica you may make powder you may Tom Brown and the side man and when we can find dino so kaya dino sa near me nyina near man na omde krokrema you need just say you need beka nearby hospital in the Sabantolan cruiser abanto and is up to emergency tinam top petrol top pick up ka ho na yes I know we nyina eye car eye oman no esunyen ene Ghana ka ye cha Ghana koda nyina de ka omen ngom nyina de ka nti se yi pad man kwada bosumi bia na so ye eka na de kom ni eko a nti na ye Ghana go we bia se ya ye be de ka ese adwuma bia wo ye bia no masa esa na tinin mi ntwa no enra em se plan Ghana for ye ni om di dwuma e wo ha na omo se dwuma ku bi e wo mo ho no mo a twi praga na abubu ya no omo na edim mariwa no course at be beji pad ni ade na omo di term bi ba nra omo se eye indomie no omo frɛ no laptop so mo bu no se nti ya pack no ya nti auto laptop no ma wa na ode we to be ma scan now dey akoto pad na se wa fa
ɛno twempena no ɛno mo kan say ha dey record bibia nti you will play back. O share sa okada form 90 kura do na kwa license. Ne de yenkwa akotena sa ne mamu. Enye serious. Broni o ye car kura no. Otena come first thing no was strap the seat belt. Otena moto super no was share helmet. Ebi mo ya krampo ehye gloves ni ade nyina wo mo. Sade ne ma butubutu o mo yi butubutu dwenu ni ade. Bibi ni e. So obi say bibi ni nso enipa o. Indirectly no o twa epo no on person be come here o. Bibi ni nso enipa o. So ahu. Nsane me na ma hono aboa. Adabi o na ma baba bi akraketwa. Da mpacho. Uma miskana men topad. To hwe ni onimu no. Na sa akoda e ko bisa ni pa bon fom no koto ni mu a. Kasa na jo na oni ye hana ma nese. Eni ejiko to ato miensa. Na jiwe ne betina kai mu na minsiwa. Asama ba. Sa papa ebu no ho no nyam suro ni nti. E ka ne koma e ma oman ska kotobi. That's bi. Enye se bye nko na wasa wawi. E be bibire nti. Ona ma dwenwen ho ano se metobi. Na ye mfa kwa bi ne nche. Mfama nkwada wono mu atetu won sa kwa ne so. Tiampeni ampa ni ane ampa. Na no aframe a ye ti ha paka. Ye be naka miensa. Bakubia wo mu 24. Nti miensa nje 72 pieces. Awodi aba ene ye saka wa ha. Nti ya tun sa frɛ no. Ye ni aba bi so ye aprede. Marehima. Na tiada ko. Ono so onam nkras oka niema wo hunu. To taji bi de ko. Ekoche. Nti na ayese ne no akoba na sense frɛ no. Na ono so hunim de. Na ene bom ne ekwan papa so a. Ye bema wofuna adwen aba so. Bie no minkase se be konom. But sane mo nyane me se oye ho je. De makwada no. Na wofo ne akwada tifie. Na ne bibia ehia wa. Me mfa so bo ne mo de. Eye ni aba no. Sanse ne wo ba kra ban se obetwa ne kra jama me hwe ne ma wo. Enti nyina ma ya asasafo ya ye seb irresponsible ya said ye nyina ye de gu osa ban na meye. Na wo abayo na ma ne pad na pad 11 cities into week of oba. Sabe odwen no wa ya adwen no wa. Odi aso butu oba so kapan na wanyem na ukọ na odi one nam na maakua ne atono anum maakua ne atono anum na ohene o na ma fans etoma. It doesn't work like that. Enti ye besre say honorable abo bedru ha na neti anso so edru ha nisa na yetina se na neti ya bedru neti em se na odu ha nisa na obetu ama honorable so honorable ya na ye sati didi nkomo na neti ya bekan ho a na ye hwe we fere nim oba ha we ni we we ba ko laptop Indomie no o se beje laptop Indomie no na ko ji ana je se you know be and na di ne Bella madam ase se o china e be se e di ahia na di enso onim de o ne ma ho Bella o mo so ka bi anso be ko ma ko se Bella so your banti no Bella kwa be sha se ahia o ha man na ya hwe se ne be ya general oko evangelism class na o wi a ye ma practical say ye wa wo de unuanum bi be practical so de on betra wanim na waka nyamesem no ache mu wi wa bompa ye eto bi so ye ma wo ye otako e wo da mu mo am ho a otako na ma enti no Bella we de mo ma me ayi ni ba ko na Bella wa da roma we practical ready eja so asemo jamba cho enduko fiare antivic de pa na no ka kire o ana esisu ni sisu twede nya na meka jena eze ya pepem ne bu nyina o aba mu ya TikTok channel eze ya pepem ne bu won twede nyina jena honorable aboa yire meri adanfo pa ne yire kwa omo ware no meri ekokumase kodi be say 3 days I see obi so be say ka cha sina me ti wadwon sina me ti ofie me hu da me ankasa me boafu da no dey ba ka no me say o say o coordinate no wanye mistake amaka amo sa tom no ka cha me dey atu me ti ma tro 151 jo ma tro yenda oni pa ni bumfu oba ne ho anikadika ne ho sere ma me friend say me ti on ka cha waji me na gra mi sha ba ko say unikebi aya munihwe wa hu ene mama masrewa sa
Radio one there no. Anya na say ya camera ni ade baby ya. Obetimi kwa bo se manim ko zo na to na obi ehunu. TV and TV abeka wi. Radio. Madam fu bi abeku. Ni ba ka bukada no si radio so kasa. Abeku agree. O ma mi o be ndey. Ejuma afakwati ya afakwati ho so ane so. Me kwame. Asambala beba mu no. Sa tissue semi ene abibi dey say pad no. O de onamfo ne man kwanti no daroma. Onamfo ne man kwanti no o de e bisa osa na enye ne bond so a. Our baby girls no na o say baby girls ni ade o no mo na mi. Pad no also to take a what I say laptop. Laptop. Boy say wicked o. Boy say wicked. To Indomina na pack no. We say I laptop. Na say on mama pad ne dia na say laptop no be ja ka ho. Mama dia. No zigi dia say me na zigi be my playback ni na. On better ka ni na. Mami, chamo. Ni akoba no. Ono abo papa yi. Na no adom de ke chance ho nwuma yi. Ye kan ya o se mekoye ampa ode osie ayoyo wakwakoye. Na pad yen so frame me se ke bi enhia. Ode tuma nim no na mu se adwempa. Na ampa ni ampa ni ampa. Na ne Ohane be yi miensa de gu ha. Se edonyafo kroma be yi miensa. So how we yantwa ban. Nsi atwa ban. So hunu enti kwame ono abo de biaba enti em se oni ko twa wi. Oni twam kwame. Chairman really can yambo honorable abaso this grade A+. The bella betche mu ye. The time as an assemblyman, yes, me hu nyuma no, and even after say a few as an assemblyman no yenye nim adom daycare junction niama na ekoso ho fa de to. Ma mention honorable adom daycare ho de no no kure ni em say nipa bonfo e wukrum ha. So bi de anyaka kesna ko fa ba ko sa mu aku ha. Ti em say ni manim ye and na kura nan kan yentem na me pa ka me sinem yama yi ato me kanim na me de akoma no. Ndije jama ko na brisi ni me na mu fa nto ho ere to ho a na wakofa so ama sebi mu no abone ntiwa animanim ya wanko yi anya say ye ya no na akoe obi da ayi akofa so amemu akwa ne wo bebe na dusi ne wo no ai ni pa bon fo obi da ayi akofa so chairman ni nyina kan bi ntino yambo onra baba chairman pada sama ye kanu na ebi mu se tra na pardon so ya hia owofu ntumi nto ma na ba owofu okọ sebi nkura na se a owofu no kura na osora no pa kuro obedi no kura na asem ni odbe ma wo frandi akọ school kura ya asem enti ne oba be 11 cities 11 obu okura 10 cities no kura na obe ode ani kura be hu no kura na chemo na ya asem enti afi no oba be 11 cities ama wo frast on fan koto pad a onim so no kura sebi onni di ye enti edin anu anse sebi wa fantamago wa mu a osije na sebi fashion wase na moja na yeren sebi mfa nsoki enti ne chemo I think say yekọ the rural areas and say yenkura na say ni titiriwa ona akwa obehu se ne ade ne tefa ebia ene ya okuro mu ade ebia obi betwa obi beda so 2050 we top ade no se kwame empani focus bi se wote akropon a wo si train adwuma yes kotakwa kohwe na ya reho yes se ne ya ne ma na jaja ye ho se oman na enkwada bono ye so be free Ghana boni akoda na be so be free Ghana enti sabio wudi dia na ma ohiani mobroni bibi dia na kwame enye nhira chemo enhira kese akoto 72 pieces samonje na monche sebe coin kwada no na mjini sebe so ha ya chemo 72 no yem fan team say we saving mo from akomako 72 from teenage pregnancies adeba ko yes ani obi say STI ni sani amani nyina we saving mo from yes enyi se kwa obi obi kwada onya yare film ni nyina so de pa no enti yem fan say we saving mo from akomako 72 free ade ani ni se ho enti yem fan team za we na akoka kwame we yes ana mereho when I coca or he be to baby, I say, we are here now in your said, yeah. No name will be moved. I would say, no name will be and for need him. We are not to do my heat. Chief consent, more sign politicians a back envelope more jet, let's show home.
na nkwadaa yi brɛ hwɛ sɛ aboa sosɔ dadeɛ trrrrrrrrrr di n'ani hwɛ saa deɛ nkwadaa mu di w'ani hwɛ a asɔ blade twa no otia wei so na wayɛ wei nyinaa ɔtɔ ma nkorɔfo ne ɔma adwuma no kora tumi twa ara paa sɛ wadi lei no ɔbɛyɛ kora adwuma no ɔyɛ no baabi a ɛwei no ɔma twa no zapato mfa adwuma no nkɔma no ɔrenyɛ ɔkɔpɔ ne kora mɛka sɛ fa ɔma no nso wanya sika yi yɛha ne mu yɛa na wɔde honorable montwe microphone no ma no ma no honorable yɛma wo ɛnɛ deɛ yɛagya ɛpɔm te dɛ nyankopɔn adom na ɛdi kan no onyankopɔn no abɔ ne din na ɔmfiri ne sorosoro hɔ na ɔnhyira wo na ɔnhwie n'adom no ngu so nyinkyɛ na ɔmmie w'akwaban mu sane sɛ mpanin sɛneɛ ɔnim to no de gyina kyerɛmpɔn no ɛnɛ wei kyerɛ sɛ wonya baabi bi kɔ a burokyira no baabi a minista yɛde bi maa na wodi a bɛdi ma bi aso yɛn so mp koraa na ɛsɛ ɛmu akɔ a wona akɔ parliament ɛne nka bosumi biara bɛ about 720 times 10 enti nyankopɔn mmoa wo na wadwuma mu mie na ap ɛfa ma yɛn na nkɔdaa no nana nso aba ma nana akɔ aba na tia daako a ampem the first ɛprɛ de Maria Hima ɛnka ne na woyɛ ɛyi nana na woyɛ dɛn beauty queen what's a beauty queen? What's a beauty queen? First of all, Miss Ghana and Elder be got training nine. Pentecost Elder. I was only KB. I want me man around down here. Jamotre. Oh, Nana, my money did not know yes, a court to say me to me, Mammy Bina. Also go to my wife and say, my bar one. Oh, my renting for iPhone, Nadam. My one coach was saying, one name, one in the bread, and everybody in the bread. Pentecost Elder was all corner anymore. Oh. Wo de se obra kwanto gusu ye ko so fo de se ni bre pa obra kwanto no gusu ye ni ba na timi akwa na ti we ko ko tin se wasum da o de nana ti ada kwa na amba papa but go say that say higher kwa ho pami fatu form we de se mo ni odi ada se ne baba ene nana ti ada ko a ko be ma so enti yenyi ni fi Miss Ghana nim na anyasa obegu yanimu ase ema asem no to panel no team anenti come say fa kan oh asema kan dia oboa memoa Pentecost Elder memoa makion sorry Pentecost memoa Elder nyabotre oda so Elder wawu wote ase ofiri important ha nyabotre o nyabotre 2009 ena ono kire say ne baba wantete ne ba ni yie a wode ne te Christo so Elder ono tufo a wate anim ho no wa mfere se ne ba atwempena enti ono ko kire se ne ba ne be ma bia ne gine ba na ne gina nan so enti enya na frame na okwa obenya cloud abe konkuama be ma na 2000 yes asem ne sie na anka Miss Ghana na nkote anim hai kwam se fa kan ene gina mu se no sa asem we die e personal omnya kwada omdi buru 18 years they can make decision na ti asem o kan amba oh I am part 2009 esi enyu film eko eba ahimfie nyina afraid ahimfie there be edukrom satai na edukrom enti nana koya oko Miss Tourism na odi ye no me kan bi foundation form ye konkurase kwache pad na ade me kan bi ye ko kroba akoso na ensu ato ama afakrom of ma ebi awu ema nipa no kura no nipa 30 osahin na wuye yenwura na botwe na ye fundaka ma nipa 30 nya disio mu nyina I was there life no enti nipa se no okko na nimu aye ntwe na 90 papa bo no ye ntwe mo 9 tourism no dia ya bedru he ti konya Miss Ghana na kokko Miss World Elder no anya de what dey say yes kwame oya papa ke bebo ni di no ni di ore kwame spell first in o Devio kwame o chemo kwame o Elder kwame madam for obi what faso obi kwame be obi kwame obi baby obuba na kwame Elder wanya de Elder so tati baba bo Elder oti ase Elder ya de ke wona baso ma ya adwuma man pen kwame na anu ti ma mi jana adwuma no sa de na mi jina so Elder wanya de sebi uba no kra wo Elder na ba twempena ne ade a I think you two saying 1 to 2 by years and say ufie no e say if ufie o one friend asa akwasi enyini film there is a pack and so as say ojina mu
Mami. Eda so. Na onipa Nyankopon hya no no hya no. Wo ye ne den. Me se krowa. Sanso ne fa krowa ne si eto ani. Ebe float. Wo no sa eka. Ebe ko. Wo sa yu sa ebe bani. Enti na djuma ne say obey humanitarian work, social work here. I mean you can't stop it. Otu car free and crying. So about the party say me. Obi na to petrol man. Now about there be your bar branch me no. Interview e be your point. Jishon you fa car say team for no be no. Nana Kafra. Nana Kafra. Una ho ye de. Yo e share ya che. Mr. Afi odwano ye ba anopa yewura kebi paper no kwa na da ha no yempeja e pred odwano yewura kebi kagum na no kwa sem de ese okwa asori kwesi da na o hye oburo ni asan Peter no ha enti wo hai yewura kebi ori ato ye nim kwamante honom no yempa asase e ben abacha ai oni paliti mo de hu na nim auto zeniti mo de na muntwa asase ema yewura kebi me medina chia ko no krom pen na me yadmo 27th me say ko no krom ko ye MC wa asori ba ko yewura wiafe o lanche nwom me yewura kebi ko no mo hwe mpe no say yemra enti yebesere mo yenya asase ma no ha me so ne ho dwo sebe ne ho dwo nka yenya asase ne de oba ato no so a so bet me atra ne nchen no aboa no Hega yantia na Abraham ya kamba aburu ma some practicals we nya theory asa na boy asema okay na you're to share me my wife I'm so mad I just sent to my wife you oh mommy Ofi ko ye be manu kroponi ba. Oh you are. Na me hia na ti kokum. Oh yes santu asamu na ko fa me. Mami agro no di salo di na agro ankasa. But me friend pa ankasa me kan kire no. Na me ko hu je santu na me friend Dr. Poku. Dr. Poku ba fi no mami. Madam for santu de. Salo di na agro na interfani serious. Na so and later I just santu James on. Kami be fi o abe je se me sre no. Agro na midi. Etu ya sa madam na acha no mu o. Ora se de menina anti madam we dey. O che the boy drive the boy here nika say o papa be dum no. Ele e kwa na papa bi on so ne car ne tape no on car mu ya so for kwasi da wasi no kwa na bi tie o na me se mo ma ya ni je no pa to da bia mu susu moye mu susu ana asase no e be kan wasem na kwa me di so say o pe bi nti no we raba no ye no oni e be mana ban abacha ye be makwa me di abacha zena e makwa ba e wasen so e be say ye wura hona bo be kasa ba asa be kon ye ni kan mo na naba so na no o ye de ho bo no e ma ahema e wo eastern region na no ada wakom nyina bom no makotena ase e wo Royal Madik hotel na onoma dinkita original minister nana ayi adontin nana jankwesi otubo jankwesi ene nana no chochoro regional house of chief na Queen Mothers nyina wo Eastern region nana dokua am I right odom nyina buy na the whole Ghana national house of chiefs also the president no nana yes odono so oja ho odono so buy penifo kwetena ase na oma form ho adwen minim se apoy annual event afi bia o mehia na oma form ho adwen enti nyumaku ahodo ne ade no enhwe no form ho enyim na omomo sanse na nana no mo hoi oma djuma ne yedin oma fade ne ade no kwa na yero se kwa me mu edu sa ne mane gu omo sa na form ohine ba ko bi ni abasi great asem Dabi ohine ba ko bi ni chamba ko nyanto ko sinana hwe ade na odi agu nsa se handcuff no uyi a metimi no akọ Egro ka go jere lati be redu obi oni bi ya o cha na mame abere ko tene na kofi adjuma na yedi o sane megu no bi sia no bi ani wechi obedwan obeto ro ka so abodam na o dabi sejin krofo do agina no o sia na ne mo sa na bo obeto ro se sia adi ka arade no odi na chi o kita na te obegini sika no kita chi ye obegi usika o sia kwa cha okeka eso man pa o obese wudi e fra brand ariado djuma odi aro no otimi ba enfie no obete o upie ya no de ajo samanzo ni mu bo ya o bo abema no de mo bre
Edna money yo nano eko say we dey kan me buy me nchia etefo me cheche etefo nyina I hope so bia ho ye me din chefia prayer dey kwapem echechu bia yada masesem guso amutie Okoman radio yada masepa monkoso na montie ye na eba no da isi me jinkwe mothers conference and exhibition ye woko for radio no Nyakopon ye adom na nano madaroma bibia ko yie mpanyifo a na expect so mbeba no omu nyina bai baby ye dekra ne say yetimi ma kwan say nananom ene epanyi asem bi eda wakoma so bia no obetimi ama na pie so our dialogue session no ye kama ekoyi pa ye maame nanadwo a window they take care of the dialogue session ti ema wo mo asem bi eda wakoma so no timi eka ema ahemanum ne ye mpanyifo ne di nkomo and it was very nice ye ni je obi anso abe friend no so ka ho asempa nti de nyame ase bibia koyi mami yo ka so mama miske wa ma abla gomashi no etu kwan na te se nakopon bo a be afi bia nsem di a mo be ya na say 6 months 3 months mo be ne say a biennial event once every 2 years okay nti yeah afi ye share the next one in 2024 na the 20 and why be do na na mo Kenya asem referee o and say sentina ye wo database of omo buy ye be visit omo with that year no ye be visit omo ye ni omo di nkomo ehu ye omo buy ye dia emfaso omo nya fi dia wo say ye so ye de boa wo omo nti ye be call omo na ase biem na we the launch of it to meet the Queen Mothers nti ye say after no ye be call omo na ase ni omo ekodi nkomo because omo buy no na nye ahemia no monketua we had the divisional Queen Mothers and then we had the paramount Queen Mothers because akomu ko ma na jojemfo a buy and a divisional Queen Mothers ne die any all the ethnic groups ochihima a paramount Queen Mother no so buy divisional Queen Mothers ne die ba no ekuapem ha die omo nyina buy na eba no so akwamu ema ne divisional Queen Mothers so e buy achim so die divisional Queen Mothers be buy na yilo ne manya krobo so die bobo bebre ti omo nyina buy nti I was see a call na so we had over 50 Queen Mothers. Wow. Wow. We were even expecting sample 20 binanka stakeholders no. Now ye ma say at most 100 I share Queen Mothers ne stakeholders ni nyina 100. Odaroma ye ti ye ni na o see current 100 na ye ma wo inside na o see ko fankunya 30 ye where I see here be another 30 nti before I realized almost 200. Almost 200. Wow. Stakeholders, Queen Mothers, no almost share in your wow. That's wonderful. Now I'm say oje ahoho so Bonabaso say odi anim say National House of Chiefs. Na otimbe tina dwumadi animu nso regional minister so ko bi area center temple. Best say omo hwe na ontimi replicate to other regions because Eastern for na nyomodi Western Ashanti and when yananka yenye a national event na anytime bia no fan so mo call region dia na afiwe ya na the next year na national na until was 2 years no na omonya bibi no mo yesanse na botane se mo besua niam be dia bo mo manfo no mo ne ade botane be na time say nchim di nachi. Well, the very main reason is that when we say I am a lot of responsibilities, and na omunya eho akade. Bibi aba e call ohene ho. Yenhwe ohene. Ana bohoni biem. I don't know kwe. Na waka. Bibi aba e call ohene ho. Afede obon say teenage pregnancy by a call him ho. Okay. Pa de to e call him ho. Obi asema background akowi ade cry so ohemia omfa nko no ohemia ndi asem no obi awari mu nsem yese ko ohemia ho say odwura ba na amanfo ba obi akọ ohemia fi obi ankasa me ko ohene ho say obi akọ na wenyema nyina ye pese ahemia no mo ye no ebi no ahemia no bi wo ho no ma sabita fracha omuni adwuma kro mo ye nti oye den na watimi aye adwuma di etesa. Enti ya nkran ne say with this conference ni be gina so e dey afrem moa e dey aboa
Queen Mothers because me say ya me nami me kwana me nam sa sika ne fim bottom enfi organization bia ho enti they say sika masa and odure ya bay e was so kwhwe woman esi am discuss koye event enti say be den ma kwhwe ha enti twa enti ema ndwumadi ni e difficult ma wo mo sana ogina dwam e twa ho sa kin of from nyina sika sam so na me botomare papa men kan na me want me pa so it was a smiley for the camera like and then Safonton from Pans and so saying na odwin say e so your wedding me na ho nyina na me drink e ka wan share was and say me go free well and say me go free my me am go gin ho yi that was at you yeah na me kwa me boss I so confirm o sanem say tell say for say after sama to medical o ko MC why France na ye bona e fro be man ko gift table no san ba na je say ye o ko na o say china pa che no and that money I'm say you hear foundation ya na tia ampem da ko foundation so the nam nkrumu ene se bi nkrase ne ade pad sem nam se ne papa ni honorable abo no ye frɛ o ene woni ni dinkita ho yo o wada pani pa ntunya wada adwuma bi a gate bi na wo ye na bibia no sande amana onya bia fi gate no na mo ye no so no fam nyina no onya bia komfa so bi ni kwada ne na topad mami they say crowd there now ma yes say Okada for boys no tembi yeah opon adwuma na waji indomie ama yeah na waji pad ba ko aka no wachi say wa ma laptop say indomie no bi so say be laptop no you know there's a laptop na no na laptop na dem say enkwara so there our brother who need indomie so brother you find as a pint and share better what down as why say enti em say na cost one in terms of one say enkwada makoma 72 laptop no ono de mom ko jin crofo ne de no enti na no enu di komo no o de em say ba kom 24 three of them and o de aba say wadaroma beboa na emfemfra say okropon ne potema na yenhwe na dama bia no enye crofo fe nkan crofo akoma amfa bi mra we ni kristosom no we ni kristosom no na intimi famwa na mkoda no entuso intimi enko mani mu adisuamu ene abrabom sanse obi di saade we no ko sensen obi ba na sebe ankoye yi na ankoye fe in terms of honorable na na baye won so odaro makakra o na on so da mu nkranase no we because the fili ni wohunu ni ote no onka bi nkyere na no ka bi kyere me na me ra ho ba yo embacho na na me ma Akwaaba so se nyankopon agije wotata finka abedu sabre edase yada Okoman fo atiefo so ase bebre na ka me koma ma me di se adwuma ye obi bisa me eye pad ne bi bibisa obi osre misika mbisa nso rekoye den no so de koto pad mbisa nso na ya net no so ne na net ye nyina ya trankrofo nkyempen nti ye nim situation na ewom na mpempi no nso no nye sena ye nya no enye saa na nipa ni nyina nso enya no ye nkasi ye nya ye ho ye na mum sena ye nya no ebi mo tebia ebi mu wo no wobre na heme ya de okonkra yi ohu bi nti no kakra meka ne se se bito obi nsem a ono nso nyi kakra no mfa mo a e se sa tebia yi mu nkrofo ko situation mu a ano ye den pad ho na ono oberima akoda because of maybe a 20 Ghana na say 10 cedi nti no na wa akwa atete mu nti e besere na yenso mrewa na sen kakra na tibia wo mu no so no wonso etime film kakra yo ora MC Monica Sabate kwame yamana na hima nso so enka ne onama ohunu se ne obofo ko hunu enya na oka na de onka ne nyina wohwe ne nyina mu a na awofo ne ntibi na ehunu se ya wasede
e was said the pama idio mansika no kwaye no akodi na sana so mo boma na e fom pa na makasa yo we they did kind honorable that was for this year with their two and so because enye easy sir said I will kind no taxi drivers no mono e bi name name mo fra no deda say obeto pad in the name of so obeto pad no their mano na pad no so bo ya na ayedin nti say the sa situation no kwa na ekosro e ma fam bio and na taxes na that pad no so no and so e ma pad ne boy nti crass baby ayekoi pad e bi ni ho nti entoma no a omode abo danta na omode eye omo period no eno to de bia oba na obesi a o si ne sen na afisen na we use ne sen nti encrass ne de eye very difficult e ma omo ese motofo ya o ka ho asemi encrass ho de nia oye owo moto na so woska the moto na so woska nti so moto no woska de a sa no de ye girls no na omo fefa wo mo basa eto de bia na yen parent ne so ka ho ho eyi asen tomato no ko akurase omo to eyi asen tomato akurase nhwe enka say eyi asen tomato no etimi channel sa sika no ede eboa ye ma no ewo ye ho a enye obekomu no na wo mo te wo mo na enchen no kra eko through a lot sin mo to mo nina no mo nchen because nina no mo no wenyin onya time in fan share abofra na to say and abofra no so say nina nti the respect no eni ho sa nina beka 2 obeka 5,000 ne maame ene wo ho ne maame de obetia no ba nina no otia me say me nina tia se no je me so pa enti say bi nka me pese me say a enka ma say because me nina no je me so o maame nye hwe me de me nina no je me so bi onim bi anim say me nina je me so enti nka me so ka be pese nka me say a enka sa time ne mu na me say enti mostly no wo hwemu komu a ye parents no edi mu akotene pa omu nya eni emfa nhwe mofra no nti obi wo kro nim time and ebapo ebu ne nsa na we wetimi de na ko nchechire mu say ubebu nsei e wo sa hwe say anopa obegware no ahohoro ho yie enwume nso begware say mpo pad ni wa ni ode hye na se na ode ye ne period no said the obesi first si no yiye ebe on was say kra me na aba no panty sebta fa cho munim said the obusi ne fa oposapusa mu ana ye ya ode hata bathroom enso na wo say nka sunlight e na etoso na bibi na ewo mbi awia na toso atimi akele no heat no ekono no atimi ayusu we ni mu nyina wo say nka e kire emofra no emaiwa no no omo said the omo be crawl mo say that time no eso a enti e yaso de kese na wafa e yade a eda yakoba so ye call schools no basic schools no especially na ye ni omo akodi nkomo a church said dia omo be crawl mo say samre no eso a if you say sa one part the be yi ba ko amani for just a month the next month then swear the next 2 months then so swear enti yeah NGO no so a project be so one city one campaign no your patch says one city campaign ye ma one girl be an one pack of sanitary pad and no betimi the nature 2.5 years okay into that 2.5 years no within that year no sike be a parent and also anka the top pad no betimi aboa na save e de aye bi foforo aboa abofra no ana e de ahye wadwumam etimi aboa abofra no because se kasa ye man one pad na enyina enim say one pad no 1 month be a 2 days bi ne ka ho because shemu 8 there 7 days no owia 2 egin so ka ho yenso ye pesa aside the pad no e was say a church almost said there on be use pad ni po eye bo a pad no use na no pa o de da ma de chen enti na fe assign the yare bebre foforo asaba enti okoya na oba baka so kro ba bi kro meka cho say ne pad na nye because o de wakoji aduro e na wanya rashes so ho so na enti sa when hu say de obekura ne hu yie enti ama edin sunsanso foforo asan abre sa abayo no enti e wo say ye de pad yi koi ni assign de nchirechire enso ka ho
because ya fan church na kan we de ko cha o mo keke kra no a yes we nya de nanso sen ebi ni ho a sen na meye me use no so sen and I was say me use ne fa enti me de this is something I made me bibi ashim say I am doing and I'm going to do it for the rest of my life. Em say sana nya me bo me say me mra meye enti me de ato me so say I'll be doing that for the rest of my life. Enti I'll be very happy to partner with you. I ebe call etimi ne mofra na din komo na fe ye the pad ne mo ya church omo ne wo say omo ye. Yeah. Yo. Era. Em say ne nana de abanu say one yura ye hona wa abo abeka bom na fe yetumi aboa na e party yetumi e de akonkrase no dodo ebebre me na ka masma me kan aseda na ye de ema emumienu nyina se motumi ahwe na ye huhia no motumi aye se ne odi kan no yura aboa ye bi ne mo asi Oliver Twist ask for more nti bis ye besre wo mo a we bru chire ne ye mpotem ha se amantam ne dunson nti dunson se ohima bia o chami bia assemblyman bia headmaster bia ba humji mo my box ba ko e bia bosomi bia po a I think say e betumi aboa na fe me kan no mabesi madwuma toso mienu no mu asore no correction ye gia methodist di down here say dia kwesi dan tintin wo enkran trust towers say dan etia dia ba kwesi yo ana enkonso nso na abahwe ase wo ha enkantan no na abahwe ase wo ha yi anti ebeda mase ewra kebi me mase ma kan kwa me nana ba ye behwe na kwan ya nkoda ne sabetimi aka na wo mo etimi ade djuma se ne sefata enso na boabo ane me din koma so pese odi we ne hwe akropon potema ne ade na achi nanam se ni scope ne so na ya how I be bo na one child one pad no betimi iko nanim na say one packs ne work no na enkoye 9 day wonder should be something very continuous ti maku any asafo mpanimfo ne ade no men's fellowship no ne ade no koda na ebenyi ye no matena se ye no ne ade nti enye se women fellowship ko na nya mane men's fellowship and youth yaf omnyina ye sheda anya se tim ye catechist appreciation day so for mama appreciation day so for appreciation day no enye sa for body ade ni bi ma enkwada no na onka se owukọ ekwapem akropon ene ne ntwada so kofa da wu okugwa ne monokrom ni ade a omde omode bia omde ba for ne the top hand e de man kwada no ebia on the 15th bia na ebebo kra na second Sunday so na is say be ya yensa betimi aka na yentimi mfa mo ebinim kita nwuma wo asafo mu a betimi na o makasa de de bia na pese o de fu ekupon bre wo so for ne elder kwada na wasafo mu so bre na yentimi mfa mo nti em say na aka de na behwe na ya formality no bo a no ferry kwaso oba beji nti na ono amkaka se fa koja mejo pharmacy na yen fanya tem say ye befa eho adwen na kwa befa se betime na atime kama ona was cancer be you know ona with you besre awofo no so mpempi no sisi mofra na aba no be 59 years recall 11 hono no nga start bu onsa nti ye besre sa awofo no so betimi akyerɛkyerɛ se na mofra no so betimi adi wo hu ni wo saa tebia ni mo so aka ho ti ebe strepa se awofo no so de omo mani nkomo be ma on ani akomo fra no ho yo maybe adu dem so for ye demo ebisia na ada nana ti ada ko a ampem ase prede my rehima na dena se mana fisha panso sanso na yewura aboa so ye beda na se papa afi yenu abema nana kwa amedi so ye beda na afi yewura KB Kofi anson ba for na edama sepa na arofo betimi aboa no emo ene nsanka bi na emfani dwuma no na emse kakra betimi aka no no yeso so mo fra pebronya no bache you no so no ye da tu dwana na ne honorable nyame adom a ye kwa moso Manzayon orphanage home ho ye pese no ko di bronya no edibom 26 December sada no nya dia me kwa sorry
sorry for na your magic akra ye 31st night kwa go to aso je correction ya nti ene mofra no nyina na era ka bi choral group bi yi ni tie di say on person mo ne en bo anan ko wonderful na me de number na ma pa kwasi agi say on hwena one Enoch obo keyboard my and wadu chrome na asori na ntimi ntua ne kanti Okoman Akwaaba Methodist ho na obo no credit oka na yenti ho na Enoch nti choral group Okoman Akwaaba no Enoch ebeda mo ase yewura ka bia bai behwe na yehia group no mpese betunyu na nka mpese mo ba Carol night no na nka omba ye di ni bi na ese na ma mfehene de omko ba bi nti no ye 26 na yetimi akọ nti obi bia wo mwa bi di mayen na yɛbɛgye ne kama na ɛde akɔ ɛyɛ Manzayo orphanage home no MK Okoman Okoman number no ɛyɛ 055 92 31 873 055 92 31 873 na reference no bɛyɛ Brunya na Christmas na watumi aboa yɛn de nyatumi akɔnka asɔre bi ɛwɔ ɛyɛ kwapem ha nyinaa dan yɛ kenkan sɔre ya sorry mo can go 2000 obi ama 200 cedis a ya wi 200 cedis wi crack nka ebi account kwa na next year no na je say ya hye na me ha mo bebre na de nyatumi akɔnka nti yesre mpanyini esre wo mo ebi wo mo nsam esre obi bia se wo meboa yen na yentumi nkodi sa adwuma no ya Carol night so beba so 21st ewo ye nim ha ya sanso na na tia ene yewura aboade aba say one girl child no one part and so dwumadia eba so ebehwe na etumi aka bom na ja aboa na de nyina etumi akonka wade ayeye no wa na waye da bia meka yewura ka bi oka asim bi da bia atoro bi oka bia na mekofia na makotworo onyoku apini oyekwa woni but wa be boa so kwa ma enfa na ntama pemfra owo ene de ni chichiri kuru empanyifo kura bu abese owo na wi akokwa na ni abo enti de enfa na sesebe malaria na dare akana no na okasa bi enti oka bi na eya moma yemfa oka bi na eya moma yemfa presby sorry a enne ye sa won kwan edie won mu difi Basel ene baaye Scotland won mu nya bi before Switzerland ene mo de baaye ene ne ye sa won kwan tight ahin na ko Switzerland tight na hin ene ko Switzerland ne ka jose wan fa correction ba nya mbetu aka oso koto ade ma sorry a sifa invoice bra correction na mo de ko nyankopon no visit ode ma ye wo infa edi yesremu ene de ade nche na nya no pa na yanwumre anti no yesremu ada pa bi mra ai okọ obawale meko obawale wo you are anka na ye eti ye dum besi ya pasade de ha me papa o hwe school ankola ne timu ko school a mese de school a me nkante me na ka bia enye de ntino e da mase e dum si ya yewura eye aboa nyamishira papa na natia da kwa so nyamishira papa na nadi nyamishira na fe yewura yesom no ofia one ye kono ne ye ba yewura kofia so ba afọ de bia meka nimdie na bi ho dada na ho dada na mo ne de na ode abeboa ye no ye nya nimdie na manatra enti ye da na se ye sori so na ya fa news no eno achi no Okoman Arena na nadi ane adwoa ezonam ana fe the man with the romantic voice woman nyina etrase krobianom na the comment in there ba makacha ECG for say monsa ndum light ni bio na Okoman anim ha no emobe nyame adom a ye wona da ochina the strength of a man without the help of God is a wasted effort obi amfa no ho to nyame so kakra betumi ya boa no fa boa na de nyina ntimi nko enkai de mas papa midin ade kwa me Ohene Darko I pray the Ojura no pa ye invite crofo pa to bia emra yewura KB adaro I pray Ojura no yewura KB but asase ne so ye ready bia osoro gina no ho ada ne ba gina me da mas nyame ncha papa nyame adom a me di ahia ebio bye bye.